Argol Cristiano Ronaldo menit badlay tali Lionel Messi menem step kublay piki parlok persetanat ban page bad ban Cristiano nak por subhaban share badlay bad subscribe ke channel habangi paya ke jeng kai jaga MLS hapdeng ka Inter Miami persya ke DC United ke Inter Miami klub limno dan lay gol la argol bat hakte ke jeng kai day alande olayo tep ni kong gol gaban ni kong hak minit ke balay pesan balapan buda undianan Messi Andrea bawan beteng hak lamit ke DC United kriyo obat pendekat dau bendeke hak minit ke bastan paar Andrea ke minit ke bandru pun riu bat proporsan Lionel Messi ulayo obat tep juga neki argo balapan buda Jordi Alba bat Jordi Busquets bat suapan kut ke DC United kriyo obat tep yaksi gol balak tep dau Morel hak minit ke bakandai plus nyao kunta ke Inter Miami kayo kur lay point bat kelak kamay tanpa point naki arpo prastin mi madan habangi paya ke jeng lekay jeng ke Saudi Pro League hapeng ke Al Nassr persak ya ke Riyadh FC ke klub Al Nassr ke job dah besuk desan gol lah si gol pada gini desan gol jeng ke klub Al Nassr la tep dah jo pilik argol ke tagamir ke bah driu pada keminit ke bah sab kenai kunjuru Cristiano Ronaldo hak minit ke balay palay pada minit ke banyo pun rew pada kisigol letep da ukuman dari kisigol jong ke Riyadh FC letep da Seila hak minit ke bastan pawai kumta ke klub Al Nassr kladona kerdan ke banikong namar kalau kur kendai poin nakilai sin mi madan kene ke Saudi Pro League kublai si pun babila pendut puara ke channel jonga partner sim pada gawe per video